Above baby monstro, nyami above baby monstro. Order for 22nd November, next week Saturday, spiritual protection bath service. Tende wiase koide, ahobambo no uyi free mo enye yi. E was a breni abribiara wo bo ho ban. Every ahohoma yemfa yeni ho womo, nanso so womo ni yedi esi. Eno ti na the warrior prophet Gideon for yesie do eto nsafra wo. 22nd November enwumre. Akoye spiritual protection bath yi. O ba, wonim say, de wo hia ene wo buta. Afen so petofi a yehye mint toffee. Na faka buta no ho na fabra osumi ni akwantre ekoso wo God of Abraham Prayer Ministry Warrior City wo teacher mante obo Warrior City wo Google map so a edo beba a won yira ewiase na ho kwa odofo anti spiritual protection bath hwe na wan yi wo ho afiri mu ye wo teacher mante nkran ni kumase kwantempo no so se wo ko Warrior City na nkoso hene fie prayer wo 0248 823 412 and I say 0553 733 808